Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kadarbar hima melim haba pendramjer ya ki pulit ke Assam ki belawan ban thambor hasno yong kuli bat khamtam ban kata keti yo MDC ke mahati ba Charles Marngar kalau baki dan ki kat kisla ki ba biang ban pen I ba kani kisnong ka ha ba po uput sam ka raj maupet ribhoi ha Meghalaya Program jor cái jingle cho cả sang của yong kuli rai marat mamalim paha ru ko schedule area ko jing panjing mi jo ka sponsor nakaliang jong di kulit asam kilawan ban thombuat ban rat yaki electric pu si blak thung na ki MCB ha ti po yong kuli ka ha po ka put sam jong ka rai marat himamalim bat kathi ka jakaru kamdei ka ba don ji kaja banu hakini senam menuru di ka ha pe ya po ka jong ka put sam jong ka Meghalaya ndrei kendit kan sam nakaliang jong ki pulit asam nah haka akho ndriu tarik haka po dai bijim step kilawan mi bat ban pen sange e jing terekam jong ka MES bin dia po yung kuli na nakaliang jungi hima iperam ru ya peram juru ya ki kulit asam halor kajing takti ya yu ayau MDC budon burom jong kumahoti ba Charles Marngar klem do burom shu I kum nomi khmat pai ba tio wat ya ki nomi khmat pai ba ru nakaliang jong asam klem burom shu kanutam ban kiret kiria laikin ya puram dina kaliang juga peramjur ya kejingle pasat batu ngakapat ya buar yang serkar badai kami ya kai kaliang juga bodar isu mungkin ya pen no ham kloy habai dei bakani ka putusan habai bakai kaliang jongka Meghalaya bat kasat dengan ada keduru ya ke sorkar ban pet kaput ban kadon ka shong suk shong sngai ham tam ya ki jat ban riu jongi bat kum juru ya pat no shong snong hi ke badan thi po rai mar wat ki bor kowe Menurut pada kejinja kalau ka dong puji jakoi ba kungka report ke boyo kena ke yung kuli kamde ko kowe na pedengki khat atli bi jaka ko dong ji fian kena ke jaka ko bolong try dapat apa put sam jang try berwet ko bolong apa put sam jang mabeliam buat jang ka stik ni khala ai kowe kena ke jingle jang sarkar sam ling batu polis ke jangka haka arhnu turik menundu ke hi klam de burom shu ya kan snow jongki nong sung ke bodan ke kain kilawan yang banjerat di kiti pus elektrik bat kebakam tak ha ya sim ke bawah kan kim sim no burom shu ya kan mikfat ba ki balajit ko ba nang mentah ko ba nagale jong sim roba ni peran dia sisen ya ka bor jong puli asam bat di kulturu ya ki bor bodipet ke sungsil ko skor katla bahkan di pembet nak keluar buat nak lagi kita beli dulu ni long kita keluar bani tamu talang bok sarkar bak sungsil ban pembet nak yang kena jingcia ya pembet pun mengitip saya kerat bak yung kuli kong hapok sam jongka meliam haput sam jongka state Meghalaya tiga ni kejingle jongka sarkar Assam kalau penduk perin siam yang kibri bijung yang ke bah juga kuat kejembun than jadi puli Assam kalau pensir ya kejemut cepat juga song ti tindak kalian jong ia bertabar ni kentu ya hibur punya distrik apa bakin ha ya ki kulit jengki ban kelong kalak jong jingra bah kejung ni kenturu baki kulit kemudian nanti ke menyerap di dalam gigi pai jengi berang ke kalong desya ke jepit sengai iki te nak leng tinggi ko bertabar ni ai dong ke jeng kerjaan ya kesarkan Meghalaya bukan dia nak sekarang untuk nak hidup susah
Mengalir hima milong ki ulak loy. Manipin baik yang pun sam berang kemiklia asam kat kum kiriti dustur. Kat kum ke jingsen syar tradi kabang yingda. Di limba ki perlok pres kumau ki Indonesia kemat. Kada mahir berkuai peran yang ada jingat cek biasa. Pilang bertanya hendak kepada kau put usam juga hima. Hima meliam hi kat kum ka jingpet hakai duler hi kamdon nakaliang juni ko office kamdon kanu ru jing ai duler sa bomdei ki try jelah jungi kat kum ke record hi kide ki ba ai duler ang thi kide bi tanya ki khasi garo janti ateng kita hi kat kum ka record baron ni ko office jungi pet nak record men shwa ni pet la record shadu shabal tolar na ha jingpet jingmi juga hima meliam ki kamdon ki reset ru ki ba ha ba dam chim khajana ki meliam patah khando damdan ki spi pat din ba kim chim kia ki jongi harai bagi puar be kamen chwa ki ala ka sam mai ti kum bakalong mental kum bakah hima meliam kan nang mi ki we senam ka nang red ka ba ha ba pok hima meliam ma ketika nyang kuning ki chan bat tarnga dan tarnga kapoi ka nyang kuli mai kuli bilang kata kitu ki caka ka baka sam he kapet kleo kumno banyo kani ye ki caka begilum bayi dia jungi te hang ni apa yang kuli kat kum ke duler kadon ka wi long kemi na malki I kong pilat enja I dio ka caka hadu ki por ba menswa ki duler nak hima te na bayo ya kata kot na kisiem ba menswa ka kan thuplang kata ka mai ka nyang kuli ba mai kuli hadu mat put ka pilang kata te tangba kidon pat apa nyang kuli ki caka sakui pat ki brio ki balong trai sebab dia kata ni haka komiti juga badan komiti juga memeliam ngelanang wat rekod budget rekod kepada na itai komplit ca ngelayo bat ya kan ni ngelayo ngela somet cha kaji sosial badan burom nama ki oni wan poi kot sela bat mentar ngenang wat susu kumna man yo kot sela kum ke cipnisha jakai jenglong trai ki chung ti katu ba kace hi ka baca ilong yo bor hang tu po nyang kuli sa ilong yo tu sonde nga ngace bon bun bang lik tu cek songkai bang selikai ki yo ar sonde ka di busit ba re ki plit asam ba gitu ki senam ar ajar khat lai nga kebun nga don ko ti nga selik bek hang tu yo te da penya hi da ki briu jungi hang tu bat ka bor snong ki ba ai sanat da ki mamliam harakat ke jing pejinaran Rika cikle joka asam ketu kalong sulit dok bor. Rikam deh ke cekai cuma asam kadi hok ke cungi. Rika asaman kalau asim tu susu caliang kan lang tu ukur kam catai tu mana di cekai cungi. Rika tu le kadi baik ha upur usam babar kata tu cungi. Kumut kum ka hima pidon yo kamap ban pinsisa ya lau jong upur usam. Long kidot ki duler kelabatai kot kesla ki kaput bakata te ki kot ki duler ki kidon ki balabatai ba ya chan bata te ga hau tu puat nyong kuli utu ba kham sirong lum basi puas ro akapur mensua ka ki ai tu tra caka syaka forest department ki thung dei tu ding tik hadian nang tapat abal kut kapor nang tasibet he dang makla katsa ni mat kumtu lanang makla te ka ne kini kitrai chong I di komplit mencai I wan karpat yang du yang ana office tangang la le penyekran cha nongpo sapo kresolsa nang thi par hadian be pendek ki han oban no cha itrai jaka hadian balahan obar itrai jaka pat jelong jo itip jing sa di bentet kri sekali jong wan snayeng asam satu belade snadun tikru mlai kapur babat ka forest department jong sarkar pat gimnut makta de baka forest department gebuk diki sekida te har mata gitu beri kelas nang ban kieu so belum dengan alex sien ban le ya sport gori tengok lagi ki berpindah hak ban nan ke yang ni. Udah ben mino.
Nama bakam dia hak kecil cuci. Tinggal alik sih tu. Kehadiran kila kamu. Kisu long kumba sangwai tu. Kamu long su minta bah tu karya bentuk long kumba sangwai. Mah dia pensa kamtrai kecil cuci. Kan ni kalau orang yang simrai menurut pun. Man khot ikram aslang hawasi gitu area itu bahap bakasa makwa lagi kecil cuci. Mai ke Musliman juga kepada komiti. Jika bangsa kita saya swab kan poi kum gani ngin hap khot itu masang bahab berbetor mau yong lese tarnga yong kuli mai kuli bilang kata ter itu bahab apa ka sini mas swab kan cia yang mesti ban khot au sumlai ba khot no ban yon ra no khnang ban sup hadian buat Mungkin baru ais bawan sensyar di waktu misno dengan asam. Itu bah sensyar itu sekarang kerja di rumah senang bah senang ni nak memang beli. Ini tip bah nilai berbor, ni nilai berbor bagi dia. Cakap jom, kita malah jom. Nilai bagi rat di rumah senang, nilai meeting nilai berbor. Kalian tu ngasih berbor. Ngamtuk kerja ni. Itu ni, ngomong bah kemudian kita hadian bakal don ke lantas fraksi kemong da penpadu sigi mata mengibat ke rekod ini nau sim ada bah kun ai kot skibatlah